Siwa. Tau skamata no. Siwa kita ibangi ka walo o tarik matpa. O kon aru ko yo ke kon ko skamata. Siwa. Kita ibangi ka walo o siwa matpa. Mama tu e talamalu e funua lo tu pe ba e ako e ta ke whahoko atu ai e tau polokalama ai University lo au ai a oku iloa ko e Theory for All pe a moe losika pe a whai pe a e ma talanoa pe mo e tau whaafe ko ia le tataki Professor no whatuakau me manana sene ki whakaukau o e me teori pe ko e me whakaukau wawanga fo o ko e universiare pe a mo e teori fo o ko ngā oe ki ai ko e wawanga ka ko ma laitala noa ki teori a Professor no ke whatuakau i loa ko e universalism pe ko e universiare. O ko whaapapa ki he kakai tupua o i whanua koeni Kempelani manana Kempela ko whaoha atu me ai me he matakari ki he matakari nana wala isa pe o ko whatapa tue ki he kai me princess ko la tu whupeka tua hao ne mai mua ko heni pea pehe ki e kautau i whanua, whare a matapure, pea mo i kautaki lotu, pe mo i tonga kotoa pe o ko mea mai, pe te mo mea mai ki he polokalama koini. Ko e hoko mai pēni a e matala noa ki e Theory for All kamata mai i Theory for All a Professor ina Whatuakau, pea maenu o whakakau atu pea mo e teori a ako, pe koe theory, koe wawanga theory, pea mo e universiare theory. Ka ko mahoko atani ahoni, ma te sio ke ngahi whakaukau whaamu a Professor ina Whatuakau, ke ma ki i tuki ai i e polokalama koe ni, pea ku taritari lelei ki motoro no kotoa, pea o kou tari erei ai Professor pe me mananga sene ko tui pepe ko nau ki whaangonga ki ai nei kore mai alo o whai ki whaawa mai matapapa ko i maha ka whaina o pia sfoki mai Iyo ko inu ko sfoki mai malo au pita ko inu na u hoko atai pe au ia i kake te lava o ta aufi ai mea sibere ai ai ka polokalamaka kusai pe koe nau ke maa mai te maro ka te utuku atu ka te koe ke hoko atu pe a tatoki tātālanga ai pe maro au pito. Iyo, whamaloa atu laftani i e whaimamari e ku taulawe he ahon ko ku whanga pe i he ngāi whakatapu o tala au whaki mai polokalama. Kai ata pe ke tala noa, pe koe tau tala noa hoki me online ka koe tau mua lahi oe kaweinga o tau tala noa ki ai koe tau tamai ki ako. He ku tau whitutaki online lahi, he taim lahi mana to.
I ngā whotunga ki he kehe nā polokalama ko. Pea ko ka uai e tau polokalama ko ni I he uke siu. Ka whamaloa te maho whainga maari e. Koe mea koe o kousia koe ke whakawai a ke tala noa. O tau ngā ue lahi whoki ki he waa koe ni o e filosofia ko o whakawai o e filosofia e lo au e whakaukau. E tau tui ko mea mahu inga hau ki toia o whotu au e siti ke mako no whakawai ko whakaukau. Pea os koe apa toka alue ke ngānia ke he. Ko ia aina tau tala noa o mai koe e te sto whakaukau koe I universiare. Ko hono whakataha. Koe tau hanga o tuku ki mui ai whakawhekiki I he wā ko ia o e kautui tau kei, mo kautui whakaukau I he epistemologia. Ko te he o tonu e ka halai, ko te o tonu e ka halai. O ka whaatai ao ngai ai whawhekiki ko ia I he epistemologia. Aki e tau tui o ku. Ko e ongo mui mea ke kehe o e fōi reality pe tahai. Aia koe mui mea taha koe tau kei, koe tui tau kei. A fōwha pe. Pe koe mui mea taha koe ka tui whakaukau. O ku nā ri taula he ongo mui mea koe ni pe au ku he alua ki ai whe tāwhea ki ai tau tala noa ke ilo koe mea pehe pe siua koe mea ko Maria Universiare. I hono whokotu he tatau pe ia pa moe ngā ue koe ke metafisika. Koe tala noa koe ki he iai. He utaula he tawhake taha he mea koe ka substance. Sino I mea. Pea tau lawa o tala ake o tau sense mea haku. Pea taula rewa he tawhake taha. Ake conception, he kautui whakaukau, nau ngā ue ki he kupulahi ko ia. Ai conception, ai whakakaukau. E koe. Ta tau tāri rewa o whakatou ngā ue pe, whakatou mōna. Ai ongo mea koe. Ka koe mui mea kwange pe ha whakarea o pe koe. Ko two sides of the same coin, koe ka tau tala noa koe ki he iai o ku tatau pe ma tau tala noa koe ki he ilo. O ku iai hono ongo mui mea o level koe. Ia ku tau tala noa koe mea koe ke tau sio ki ai tokone sayani si ke sio koe ia. He o ku iai ai taimna he o alupe mea he tau sio pe koe observation. O au I kai ki tau toi sio tau tau kia. Ka kuhau e teknolosia e tokoni ke tau toi whakaloloto e tau sio. O tau lawa tau sio ki ai o kaule vai he ngahi mea ko tau observe. Hange ko e tau tala no ke atomi he tai koe ne te ki tau fulawa sio ki ai kana tau panga pe o conceptualize pe ka tau panga pe o mai hono whaunga whakakaukau. Ko tau toksio pe tau tole ngai tau koe ki mui ni. O ku tonu e ai fo I whakakaukau ngā tau whau koe ke ātou. Ko la vai a observe tai ni. Pe kaule vai hai observe o kaku. To ia e whakaiki au koe ke tau lava sio ki ai. Pe aku hoko ate conceptualization ki ai. Ke whakaiki ko ia ka aua pe ku observe ko. Pea e kaule vai hai mea koe substance koe o tau kari anga mai mu. Koe mea ko tau whotuku koe o whakawai aki ai. Ai tui koe ni ai lo au ki he ako whakaukau ko wawang. Ke tau kari e ngo ai hui mea ko ia
whakatau osi I he epistemologia, he tala noa ki he ilo, pia mo metafisiki, he tala noa koe ki he, koe hea mea au I ai, ka uku koe whakawa ia siua ta tala noa ke ahu ni, koe tala noa koe ki he mea koe universiare, ai fuotua. O tala noa ki he mea ua, ki he ilo, pa tala noa ki he ia. I he whonga tau pe o tau ngā ue aki ono whakatahai, ono tari o mui ua ai ongo mea koe ni, ka I he whamatala ko ia siua koe o tau tō mai e tau tolo o mea koe ni ua, o whakalea pe ia e au ma koe working hypothesis ia ai tamaiki ako koe alo au. O whakamau he po I tui ko ia pe au ata pe e ke whanga e pe nau tāna. Kia nā toi whakamasila I mai ai sion, ki he u mea ko ia ka koe. Nai osi ai pe ka ia ki mua na nau tala noa ki ai. Ke whakaukau koe no tau hanga te ke mai. Kana e whihi a pe tala noa ia ko ia I he atalahi koe e nau whakaukau. Koe mea koe o ku who'ou o ku tau ai siua koe na e kai ke tau sio ka tahana ne te ke I mai ki mua hui whakakaukau ko hui whakaukau kehe au pito. Ai ni o tau whakaunga tā makia I he lo au koe. O tau hanga to o mai hui whakaukau koe hono tani. Ai ongo mui mea koe ni ke una whakatou ngāwe ke ilo. Ka koe o mui mea koe o tau he substance ma conception. O na whakatou ngāwe le leipe ki he iai. I he whehu I koe pe koe hae mea o iai. Pe au iai ke u ilo I koe taimi koto ape o tala no ai ke observation. O kune imply e ia a independent existence o tala noa ki ai e realism o hafu o mahafu. O koe ke tau si ore wa tau tolu o ku iaha whainga ta e tau tani o fo mea koe ia. Koe te ori ngā ue ia ai lo aue. Ke ne whakatotolo o hafu o hafu. Pea o koe ke te iaha pou lahi ki ai ka koe tu unga ua o ki ai tau saia ni si he lo tonga ni, ngau pou o pito ki hano tari mea koe. Koe anga ia e tau tala noa e si ua no whakawae koe tau tala noa ki ngai mea o tau whakatotolo ki ai. Koe tau pehe pe o mai he universiare hono tapa koe ni ua hono kupo e ua lalahi koe ni ki he metaphysics pa pehe pe ki he epistemologia. Ai platform le lei ke tau whanau ke tamaiki ako ke whakahokoa e nau whakatoto. Ka koe me aia e siwa loto koe ke mahino ke tau tamaiki ako he taimini. O ku tau ave mea ko ia koe foi mea whakangau ke nau whakatotolo I malu o universiare tau tau mai o whakahingo. Neongo na e whai pea e tala noa koe ngau e ki koe universiare he losika ma ngahi mea koe ia. Pehe ke tala noa ke metafisika au kauai. O ku tau wahe I ai mea koe ia koe tau tui. O tokoni au pito ai whakakaukau o kuia e ngahi sino whakaluku hua pe o ngahi sino whakakatoa ki he common discourse. Ki he tala noa koe ai society. He kai ke tau tala noa pe he ngahi sino I mea. Ta e te tau lawe ki ono whakaluku hua he to taimeni o whie ma pe tau tala noa whakaluku hua ka mea. Hange koe tangata koe akau. Ko te toi paloparema koe o sio na e whaka filosofia na e lere mai ai. Ko pehe ia
Ko tau talanoa koe ke mea tahtaha ia te ngau tola pau te tangata ko sione ko paula ko haifua. O mo oni ia, ko sino I mea ia. Ko taimi ko tau hike ko talanoa ko ki hono whakatoa ke he tāno ke tangata. Pa tau mai re mai o koe ke mo oni ia. Ka hiri ko ia ko tau taha o me whao ko e whakaluku fua ko ia. Aku teke hupsi o le leiki ai. Ka kukai ke ulo ko ha o tau alua ma mea mo oni ke ha mea koe ke iai. Ha mea o iai ki ha mea koe ke iai. O kai ke o mai e foi hoko ko ia he whahinga koe o nau tau kawe I koe ai o kai ke ia ha universal I he talanoa. Ka kuhinga pe ia ke he tau ke te mi o lenkuche ke tau talanoa koe mea kehere vai ia nei he talanoa koe ke tau ai I universiare o whahimoa aku ai tau ke toi tui koe o tau alu ki ai I he ta tau pe he talanoa ke iai mo talanoa ke ino. Ka koe whangi whai ke hea siua te ki talanoa lahi ki ai mo te mo tau kau wako he taimi koe semina ai mata ki he mata tau awe konga ko ia. Ka kutuku atu ia siu ka whahehu ka tatoki hoko atu e konga koe kono hoko e tapo mahalo. Malo bito kai whahina koe whakatoka mai e mo no hulu mai ai talateu mo ngahi te whakaukau a o e ka weinga ki he pongpongini, ki he isa, ki he hoatani. O kou mare ia o pito I whamamafa whangaosi o kou whie mao ke tānake atu pe koe ate ai whehu I ke hanga mua o toi ki hulupi mai. Whai o talanoa ki ai koe whakakaukau koe ni ai hange koe ui koe ni ai tau teori fu au koe ni o universalism pa koe universiare pa koe nake ki aru ane nai o talanoa ki he whetoke ke he aki na e hao he universiare ai u whakakaukau me kau filosefa na nau teke I mai lea mo he whakaukau o tau hao ke sino I mea ke patikula ki he whahinga whotunga makehi o ko ha mea o ku ikai ke universiare o ke whatata aki ai sione ki he patikula ko ha mea o ku ha mai pe I he fo momeni ko iau tau lama talanoa whangatonu ke ai I he observation mo I tau kei pea ku ki talanoa rewa ki universiare ai a koe ngahi whakakaukau po koe ngahi anga whaka luku fua pe whalahia o umea pau pe ke ai ho nau ngahi konga ki he patikula mo konga ki he universal. Ko mea koe ko whilawe atu ki ai o kuua. Koe fo I hingoa ai a koe hingoa o ku nofo ia I he universiare, I he universalism, koe fo I teori, whakaluku fua. Ai a koe harewa ai tausio koe ki he whakatautaha, makehe whakatautaha, ke patikula. O kuke pehe, o ku kauia I he fo I teori o universiare, pe o ku kehe ia mi he tau talanoa he universiare, pe kohono fo I ata whalahi o tautaha, makehe whakatautaha ai whakaluku fua, ai universiare. Ko whi mea wakia ko whaamu ke talanoa mai ange ai, pia mo maharo e whikau aki pe mo whi whehu I hoa, mo anga ene whikau aki koe he neha o he kou lawe I,
o ku ke to mai ni me ne tuku au mai ai fo I tafa ake ua ko ni o tau ngawe ake ai fo I hingo wa ko whakata ki he iu ni mesiare ka oku I kai ke whakakaua toai ai make whakatau taha a patikula o sino e me ape oku osi ia I pe I fo I teori universale ma koe ongo whehui na whikau aki pe ai kai tuku atu ma Io e laftani koe o ku ngāu e ake tau tolo I universiare I hono uhinga koe ko hono whakataha. Pea koe ko I whaunga tatau o tau whai koe ki he tala noa ki he ia I ki existence. Pea koe whaunga tatau o tau whai ki he tala noa ki he ilo. O tau hanga o mai ai o sio la lahi koe ni. Nana kehe ki mu. Ke nasio ke tau tari koe fo I e wolo pe taha. Koe ongo mui mea pe o fo I ngā ua pe te taha. Ka koe tau pehepe ko sensia o universal o tau ngā ue ki ai. Pea I he sense ta tau o tau ngā ue ai ki he tala noa koe ki he substance. Ki he whakatau taha, te amoi whakakato. Koe ulaki mea e nai whai ai tālanga I universiare, nai whai tālanga iai. O tālanga pe tau tolo I universiare I he ne whekau aki me ongo kupula lahi koe o filosofia I e tau whakotuu mai koe ni. Ko taimi ke to'o ai dualistic debate. Ke to'o ki tua ka tauhanga o whakatahai o mea koe ni. Ko mea na tau awea ka hingo o universiare. Ko universiare ko he tāna koe ke substance o ko hau ue tu ia koe phenomenalism o tuia ko ia unau pe na to koe ke ha I universiare. O koe ke ha whakakatoa ia. Koe tau tahape, particulars pe. E koe mo nia. Oku na ngā ue mo tangata na whawhepaki lahi au pito ki sio koe ni. Armstrong. Pea kulahi ene o koe pe ne toki na whai lolo tonga ma wako o universalism. Pea na whawhepaki ke phenomenology ai tangata koe ni koe uhinga tatau pe koe ni ko atu. Ki whotunga te hepe ene argument ki ai ka koe mea koe ni o lahi ono simplify ai whounga koe ni o atu. O hange koe argument koe pehe. Koe tau tala no ke particulars koe tala no ki ngā substance wa sense. Pea osi koe ia, ka tau tala no rewa no whakalua fua. Pea tala mai ia, o kumo oni particulars ka loi e whakalua fua. Koe fo mea ko mo whi mao ko ke tala I mai pe kuanga pepe e tau whanonga me he mo oni aha mea tatau e ua, aha mea tatau o alu ia o lo ia e ta whaaketaha. Koe ngahi sio maari e koe argument mai ka kou hanga o simplify argument ke sense koe ni o ta anoa atu ai. E whakakaukau. Ka koe mea koe na lahi koe e ku whakaukau ki ai. Koe mea koe nina tala noa lahi te ai a Aristotle. I he ene losika. Pea koe argument koe o pehe. Tangata ko toa pe o materie. Ko sokolo tesi ko tangata pe ko sionu mai ke doesn't matter. Ko particular ai ko tau tano ke particular ko pe osi ko ia pe tau toho I mai me iai unuhi mai me iai a foi au whakatuku ko iai ko sokolo tesi o materie.
Koe tau pehe koe. Tangata ko toa o materia. Ko tau tanoa tau tolu ke uanga whaka universiare o tangata. Ko whonga koe na ngā aue ake Aristotle. Ko tau tanoa ko ke unga whawe universiare tangata. O ka waia Aristotle ia. Ko osi loto ia he koe premise ko ia. Pea ko hono toho i mai koe ki tuku. Kene mao e uko. A ia te ia pe. Koe tangata, koe particulars. Kene mao e foi ulunganga whakaluku. Koe ngā ue lahi na e piota e Aristotle e me losika. I he mea, koe whahinga losika ia pui koe deduction. O te tau tau tāno tato, ia si ua. Ka o kue whikau aki ai whaunga koe na e o mai e Aristotle, mo mea koe ni o ko tuhu ki ai i he universiare koe whakaluku fuahi ki o noki konga siki ai, Ka oku, ka koe tāria si o ki o whehui, mahalo koe tāri koe iate me hanga po kawa ai ongo whehui koe o mai. Ka ke si o peti ai, pa ke aha whehui, pa ke wa hoko mai pe, ka tato hoko atu ki konga koe hono ua e tato kalama. Io, oku mahino le rei au pito ai tala noa koe ni ke whai o hanga o toi huru i mai ia mahino rewa ko hange pe toi whoki mai pe ki whakaukau ko ho whakarea ai ko kau ngā ake universiare koe ua koe tolu oku nau taha pe koe whakaluku fua mo whakatau kaha koe okune inasi i he koe okune aiko kuhingai ai fui whakarea na ke whai pa kau ngā we aki koe lau e ua koe taha pe i he uhinga oku ke te hanga holo i mai oku kai ke pehe ia ke hange koe ngā hitala noa ki mua oku tu ue he pe tu ue he pe kapau oku na toki whenga we a ka hange ko ho omi koe foi formula syllogism koe whakalosika Aristotle ko to hanga koe whakarea mai o whatata wha os mai o mahino ni rei au pito ai mea oku kau ka vei mo ke hanga o tataki i e whikau aki mo e whakakau e universiare. Mahino au pito koe uhinga ia hono ui aki he oku whao pe ai loto ai partikula i e unive. Koe tau pehe sione oku whao ia i e fo i whakaluku fua po whaka universiare koe tangata. Ka ku mahino au pito. Ai o te whawhoke atu ke hoko atu ke konga ua. Ai au ke na ke whakarea mai e hoko atu ke ai e tatara noa. Mahalo. Si ua koe konga ua koe e tatala noa ai koe ma whelave i mo konga ua ki. Ka tau si o hene ki he matalahi moe aonga o whakakaukau koe universalism. Ka tau to o mai hako i toka te rine o tala noa ki ai. Ngā ue koe toka te rine whekau aki moe ilo. Na e whakawae he tangata filosofa Amerika ko Santa Pierce, Charles Santa Pierce, I he kahawalu tonu funu tupu. Pea koe whakawae koe ni o whate whita whakaukau. Koe pehe e tangata koe ni. Koe tangata koe ni kono mala e koe lo sika, koe whika, koe sayanisi, Nā pehe e tangata koe ni. Koe taimi koe oku tau tala noa ai ki he iai, Oku I kai ke tu ia oku totonu ke tau moriho tau taimi he tala noa mo oni iai oku kai ke iai Ke mo oni ke tau tala noa ke mea koe ko mo oni mo loi, ko tu mo fox.
Pe aku pehe he fotunga koe o epistemologia, kua tala noa ki he ilo. O kune pehe, koe foi mea tatau. E kai ke tau tāmai tau ko ilo o ko loi ko ilo ko on. Ane whakahuma lewa foi whakaukau fo ou. Koe mea koe oku ka pau guaha fo i whaunga whakaukau tau tala noa ki ai. Pea alu lewa e tau o ngō moe hāfua moe perception o tala mai. Ai fo i whakaukau ko ia. Koe tau alu ko pāki ai. Koe tau alu ko pāki ai. Ko hono toki whakafōtunga mai ia. Ai mea e ngā ue ki ai e fo i whakaukau ko tau mga mō. Pe ka pau e ngā ue fo i whakaukau ko ia o solowa e tau paupare ma koena e tau muka ki ai pe a tau nere mai mo ia kei tonu pe i hangai. Konga koe mea pe o mahu inga. O koe ke kaua e tau ke tau tō pe koe fo i whakaukau loi pe fo i whakaukau mo. Ka une o mai e ia a hono ao ngā pe ko mahu inga. E ne ngā au e koe kia ki tau tolu ke mea au tau fie mahu. Koe mea mahu inga e koe ke tau hoa fie. Koe maari ai ulaki whakawae he tangata koe ni e fui whakaukau koe ni. He nai kai ke tokanga ki ai kau filo sefai o e a koe. Koe na mo ua nā tolu he whakawhekiki koe he kau filosefa o Europe, pea mo tau te whito Britania. Na mo ua nā te whakawhekiki koe ni kou tau tala mai koe ke tuku wahe koe kai ke ngā ue koe mea koe. He kai ke tau koe. Ka koe a o whakaukau fo o hao mo tangata koe. Pea koe ngai me ai au tauhanga o ai hono whaonga whakaukau. Hange koe ni. Koe lotu. O kune tala mai e he kune whakahingoa ai te whito i tui ko ni koe pragmatism. O kune tala mai e koe ke mahu inga ke tau e ke pe kuloi pe kumo oni pe koe lotu lo ie lotu mo oni e koe ke mahu inga. Koe whehui o tau eke. Pe oku ngā ue foi mea koe ia. Ke solova e tau paroparema o taki he mea ko tau whiema. Pe koe mea pe te tau nofo ai. Pa ia e tai mia koe ngai whakaukau e he kai toi ngā aue ia te kau koe tau paroparema. Pe a te tau tukuange tau tolu ka tau hanga toi o mai a fui whaunga whakaukau fo o ke sivi i aki e tau perception. Mo ke sivi he ongo, pe a ne toki o mai e ia ai quality koe koe fo i whakaukau ko ia ai aonga koe ke takata. Koe fo i whakawhikiki koe pe kuloi e ai lotu koe pe kumo one lotu koe. O kai ke tāri hai tangata koe ni he ne whaunga whakaukau koe ne whakotu kai. He ku nofo ia pe oku aonga pe i kai kia koe. Pe oku ngā ua solova ho paloparema. Ka pau ngā ua solova ho paloparema. Pea koe ke hano mau. Te ke nofo koe ai. Pea tala noa, koe ke tala noa e ke mo oni mo totonu. O tala noa re wai e ki he reality. Koe whaunga i ai o tala noa ia ki ai. He koe reality fuksiwa na tau sa noa ki ai. Koe mea koe o kutonu ki a koe mo oni ki a koe. Koe reality ia o koe. Ke hea pea me he tala noa ki he existence. Me he iai. Ka o mai e pi e si ai mea koe. Ka pau ngā ue foi mea ai. Ai foi whakaukau. I he taimi o ngā ue i ai. Pea ola o whakatatau ki whie mau nā te o mai o ngā ue aki ki ai. Koe reality ia. Pea kai kene tala mai e ia koe mo oni pe koe loi. Ka kune tala mai e koe reality ia ke te koe. E siwa koe e naftani koe mea koe whie ai he tala noa ke he tangata koe ni.
he koe tangata ini na e toa mai whiri Dr. Sifaika ke whaiei e ne whisisi koe ono dokta. Ia. Ai tangata koe ni. He na e matanu o ni ngā au e lahi ana i he whakawhekiki hola a kauwhi o sefa koe uonga koe ia. Se tu taha walu. Taha fitu. Late 17th century and 18th century. Kana e whiri e sifa a tangata koe ni. Mo ne filosofia ke whaiei ono dokta. Pena u siolahi i he review koe o e physics koe a Sifaika, ke he taimi koe ia, nai pehe he toko tolu mahalo e me kau whamau me i tua. Koe ngā ule lei tahaini ke filosofia tangata koe ni ki muini. Ai ngā ue koe Sifaika. A Dr. Sifaika. Pea ka pau te tāno mo i te tānoa ki he to whakaiki ki ange ki he pragmatism ke he tapaki tui koe ni o me tui whakangahau. He ko hao me iai o me laini taha mai ia mo kai ngā tui koe utilitarianism, Pea hao wai ki he na e toe whao he kauta mai ia ai ngā ue koe a Peirce o whao me ai toka te rina taha koe instrumentalism, Koe anga ia koe tuku au mai ai ngā ue. Kai ke pehe ia si o koe whakaukau koe ana i kai ke whakasisi mei mua e he kau ngā ue i he maa e koe o filosofia. He ku kamata be me senturi taha fituna o si ai pe kau tangata ai ngai ko John Locke, Immanuel Kant, koe kau tangata e pato ki mui mai ai kau filosofa Amerikana na uia ai ngā ue koe a Peirce, hange ko William James, ko John Dewey, koe ngai mea ko ia ka ko mahu inga pe ke tau sio ke hoi whakau pe moe mea na ane sooma, Ina to iai ai whakataha na ngā ue ake Peirce ko pehe, ko taia moni, Ko taia moni e tau sio koe ki ai, e mea ko taia moni. O ku wheao mo e fwoi whaunga whakaukau e taha koe hardness, koe whewheka. Ko tala no koe pe whewheka pe molu e taia moni ho sio. O koe ke aha no aunga ona. E toki ilo i pe koe whewheka taia moni ho ala ki ai. Pea o kutoki o mai he object ia ko ia hono ngahi quality. Ka whelawe i lahi au pito a quality ia ko ia more sense. O kuke ilo u quality ko ia ko o ala ki ai. Ai ki he taia moni. Ka uhinga pe he ai. O haite ne ilo he kuna mai e. Kake la vai a koe tau tāno ato tō pe kuoni pe kuloio. Wheka ai mea he tau sio ki ai taia moni he tau sio. O koe ke la vai a o koe tangata logician koe. O koe ke la vai a whakamooni i. O koe ke la vai a whakamooni. O kutoki. O mai puaki mai pe he taia moni e ungang ko ia ko ala. Pea tā mai re. Pea ho ala koe ki ai kono ngahi unganga. Papi ngā ue ki koe ai taia moni ki he mea pe o kupaonga. Kia rangi koe ngā ue o kifi ake a mea o whewheka koe. Ngahi ake mea teu. O toki hanga e ko ngā ue ki ai ka koe. Kau ki ngā ue ki koe. Ai mea koe whewheka ai taia moni. Ko ho. O mai ia e ho sensi. A koe. Ko taimi ko ke ala I koe ki ai. Koe ke ilo koe pe whewheka pe koe. Koe ngahi whakakau pe siua ka mahu inga pe ke tau tamai ke ako ke nau sio ki he whakakau koe whaka filosofia ta noa ke a kau filosofa I te taimi. Ko hono uringa he koe tataki ia ke
ke nau whakaukau, ke sio ke utala noa pe he pe nau ilo na whakahuma o i whakaukau, pe nau wako me iai ke nau. Ke nau whae mea pe he pe ki a whahinga ka veinga pe unau ngā au ki ai pe whatotoro ki ai. Ka koe me ea si o tau o mai ai te stoi tui koe ni ai toka a te rine koe ni koe pragmatism. O mai pe o tō i loto he tau ngā au koe ke e lawa pe ia accommodate koe anga ia hono koe lea. E lawa he i universiare ia accommodate ai pragmatism. Ka koe whakatangata pe ia ai whaalahi ko ia pe mo iwi o mea kou tau. Tui ki ai e universiare ke ne hanga o efi ai ngahi whakakaukau lahi o ko tuku holo i he mala ai koe o ia koe. Malo kai whahina. Aia koe mahino au pito o talanoa ko ia. Aia koe fie foki pe ki whaka uhinga kou ke whai ke fo i te whito i uhinga koe o universiare. Pea kou toi fie alu ki ai ko fo i talanoa koe ka Charles Pierce o ku mahino me ai neongo o ku tau alu ai tau toluia me whakaukau me wawanga pe koe thinking me contemplation o ku tau alu ai tau toluia ki ta whaake e tau kei mo e aonga ka kuhanga e o tala noa mo whakarea o tala mai ai kei malawa pe ke tō loto pe ia o ku tau hanga o toko he o ku iai ai o ku hoko e me fo i tau kawe ana. Pe nea mo koe ke me tau kawe i e ia ai mo oni koe whika uroa ki ia o kone tau kawe i a ene lawa o ngā ue i e tau kei ai fo i whakakaukau. Aia koe ka kukuhinga e kānaki o ku whoki mai pe ia ki he fo i poini koe o ku ke tau kawe i ka ku tau sio ki ai. Ai whikau aki ai tawha aki koe o e whakakaukau mo e tawha pe koe wawanga mo e tawha aki koe o e talanoa ki he tau kei mo e aonga. He tau whoki mai whoki ai ki hane koe whakakaukau o ku malawa ke ngā ue ake whakakaukau he pe aku toi malawa pe o ngā ue ake i he talanoa ki a ai uhinga a Pierce, O koe mea si o ke tau whātoku ngā, koe talanoa koe a Pierce. Ki hono ngā ue ake mea koe mo oni mo e loi i he tau talanoa koe ki epistemologia, mea mo e metafisika ai ko tau ngā o e ki ai. Koe foi talanoa e koe o kehe ia, ta me hono ngā ue ake he losika ai totonu mo e loi. O ku kehe ia, matuku koe talanoa i sana koe ni koe logician, koe o sai pe foi concept. Whakarea foi whakarea ko ia doke ki repeat mai ane toi ki whakarea. Foi whakarea na ke toki ai. Koe talanoa koe o ku pehe koe e PS, o koe ke aonga e tau talanoa mo oni mo loi ana, koe true mo force. E taimu tau talanoa ai ki he iai, e taimi o tau talanoa ai ki he ilo. He kuinga ke tau lava tau tōluia whakamooni i pe eku mooni pe eku loi ha mea. Ko mea mahu inga ke tau sio ke fo i whaunga whakakaukau pe o ngā ue ki he mea koe o tau whakaamuki ai. Nā tau o mai ai koe o ngā ue aki. Pe kune solova e tau palopare maa pe kune tokoni ke whakalakalaka o ilo. Koe mea ia o tau nofo ai. O ku kehe fo i talanoa e ko ia, me he talanoa ko e losika tau pe kamata mea aruso. Ki he mea koe ko mo oni mo loi.
He koe talanoa ke mooni mo loia ko ia. Ke tau analyze o e anga e tau talanoa e ke tau lava o analyze ai common discourse. Ko talanoa ko ia au kei ngā au e pe ia i e lo sika. Ka koe talanoa koe a piesia ki he epistemologia pe moe metafisika. Ka pau mahino atu e laftani e ku a kofa mahino i e mea. O kai ke talanoa ia ke he true mo false tatau na ngā au e koe ke losika. E ngā au e pe ke losika koe mea. Ngā au e ai whakalea ki he analaiso e tau talanoa. Koe mea ke he pe ai le tawa mai e ia oku koe whakawhekiki koe pe ku mooni pe ku loi ha mea i he ilo pe koe iai oku i kai ke hano aonga. Aia kau ki i hua tange, aia koe whi whakawhai ke koe ni oku iai e ne whikau aki ana ai a lo ua moe metaphysics o iai pea moe epistemology o ilo atu. Aia koku hinga koe ki ai, oku ne tala mai e ia, oku kehe penia me he tala noa ki he metaphysics, ai fo i tā noa whaka epistemological, ki hono ilo atu o me a ko pau ke te hanga o wakai i whakai tau ke. Aia koku hinga, oku whoki mai ki ho poini koe tala noa ai ke reality, ka kune whakawhai o kai ke pehe ke ne whakata au ngā i e tala noa ki he iai i he true mo false, i he metaphysics. Toi ki i huru maangi ai ko pe ku mahino ka e ku hua tu, Io, o koe ne poiri siu o koe ke totonu ki tau no, koe kano mahu inga ona e tau talanoa pe ku mooni pe ku loi ha mea i he ilo pe koe metafisika. E koe sumolosia po koe metafisika. Koe tau talanoa koe i he metafisika ke ha mooni ha mea. Koe ke tau eke, mau taimi e tau eke tau tōku koe mooni pe koe loi. O tāna ke atu ke he ilo o ia kono ngā ue aki. Pea ka paurewa o tau ngā au ake tau tōru o ngā ue, o solova e tau palopare mā moe ha. Pea koe reality. O koe kene tala mai ia pe o kumooni. Koe reality ia o taimi ko ia. He koe anga koe reality e taimi ko ia. E ia e taimi ia ko hala ho i whakaukau ia pe pake toi la vai a ngā aue ke mea koe utau. Ngā aue aki ki ai. Aia e kai whahina koe hare wa mea o kone tau kawe. Aia koe fui whakamama wha, neo ngange koe tā noa koe tangata losika, tangata filosofia. Aia koe ne whakamama wha koe ne tala mai i he au whangatuku, koe tau kei mo e ne aunga mai, koe mea i oku ngā ue. Aia koe mea koe wakaya ki ai, oku ne o mea i fo i mea e ua, i he tala noa appears, koe tala noa ki he tau kei, i he tau wau o whakamooni. Ange he whakaukau whakatō masi ke ala ke foi matakafo o sisu kai tō pehe mai iyo. Koe toi foi mea kou kānaki mai PS ki ai, kou whi lawe atu ki ai. Koe ne tānaki mai ai aunga. E toki lau i ene aonga. Aia koe kuanga koe ku tānaki o te hei, koe tala noa ea u ki ai, ki tau kei i hanga tonu ai ilo, moe aonga, koe fo i mea ke o ku tānaki hifo i o lunga ai. Koe mea aia koe atu ke te hanga hurui mai. Koe mea whika ua, koe hae ai pohi mi mahu inga a toke tā sifa ika, te lawa pahe wahe maa ne poini e kaha pe ua i he me fo i ngā ue na e tānaki ki he ngā ue a PS. Koe whihu i ua, e whafoke.
te utoe sio ke te ngā aue siua, ke utio ke tau tau talanoa, ke ai he o tui maha ko sifa o kui Brisbane, o North Queensland, na o lava pe ke putu hono mari, na e mari mai ki Western Australia, ko me ko na Hawaii o whaito ke tā ai. Ai ko ngā o si hiki mā sifa ia ki Queensland. O ku te kei ke ilo whakapapau i ka korisi ake tene ilo. E koe talu e whoki mai aku me he putu koe hono hoa. Pe au whanongo pe au o ku toi mari, ka kuhange o toi mari mai ki Brisbane. Pe na o whakasio i whakotu koe ni apiako koe ni o Shastonga. Na o pehe te usio ai. Kia sifa i he ngā ue ko ia. Nā kai ki o whakatoka i ka koe ai ki o toi whakapapau a ele peko whewhi i tuko kui ai ke tau talanoa mo ia whiwhawaki koe ngahi mea koe. Ka koe whakatātā koe o mai ai e au ai pragmatism. He tō roto pe ia i he universiare he tau ngā. Koe whakakaukau ia koe o mai he tānaki he ko. O ku maari ai la uia a peers. O ku kai ke ne tuhu i mai e ia tui tau kei ne o wafa pe une tāri pe e ia tui tau kei. Ka koe mea ko une whakamamawhai e ia. Koe tuku ko e mea i ho sio. O ku toki o mai pe e ho sense au, o ala ki ai, a hono ngahi property koe o ku ke whiema o. O ku ke hanga o tala koe, ke tala koe reality ia. Waina? Kai ka koki hua tu e kai whain. Ka o ku kehe pe ia, mehe, ai ko ne uhi ngā ka o ku kehe pe ia mehe iai. Io. Me iai i existence, i sense o existence. Ai koe tā noa fukai nange ko whamatara ki whakaukau o reality. Ai ka koto e whakahu mai koe ngahi ongo a ngahi senses. O ku mahino re waia o ku ikai ke aia ai whikau aki hene fui tā noa ia a ana ko ia mo tā noa ki uhinga o whakakaukau mo wawanga pe koe thinking, pe koe ai fui ta whaaki koe taha, ai koe harane o mai ange ai fui ta whaaki taha kau tama koe ni he kou tui whoku ku tō mai a ko wakai a tau ke apito ia mo fui kau tama koe ki mua koe na nau tra mai na tō koe ki ngā ue fui ta whaaki koe nau tō mai a piesi. Kaku o si hulu hula toke na tole universiare kana ke e hanga o tala mai a e na o whikau aki. O kai lafnani o kai ke hanga e PSI o whakahingoa mai ai tau kei. Ai koe hae ni whakarea. Koe ne whakarea ana ia o tau sense. O ku ne puaki mai quality koe o mea o tau wala ki ai. Ai anga ha foi ka noa ki he tau kei mo tau senses. Ai koe ngai a ki umeni ki mo au nau pe he koe tau kei, koe experience o makatounga e ngai senses. Ai a koe ne tala noa pe ki he ngahi ongo a ngā o ku uhinga ia koe ni tala noa pe ia ki he tau kei pe i kai nea mo koe I kai, koe o tala noa ia ki he reality. O koe ke tala noa koe foi process o tau pe, tau kei. Koe mea koe uhinga ke ai siana e koe ni. Koe foi process koe o mai aki he sense. Ai property koe o mea koe o tau. Alaki ai. Koe foi mea ia koe o kune o ki kehe ai e ngā au koe appears.
Ko mea koko whi mai koe ke toi Ai au ka te ngā. ko hua tu e kai whahina. E, Aia, ko whakarea ko ia, o ko kehe rewa, ai tau ke ia me ngahi ongo senses ko o ku tala noa ki ai. I ene uhinga ana, Io, io. E koko hinga ia o ku specific au pito. Ai le tala no ana ki he ongo anga, mo e quality o e mea o ku wala ki ai, pea mo e reality. Right? O ku whakamamafa ia ki ai. O koe ke whakamamafa ia ke pehe tala noa. Tau kei i e, tau kei ki e, koe hae, tau kei ki he mea koe i kai. O ku tala noa a PS ia. Ki he process koe o kune o mai e quality o fo i mea taka. Ka te tau lava o pehe ko i tau ke i pe ia foi process ko na o ne uhinga ki ai pe i kai. I kai sio. O ku ki i lo loto ange a sio koe ni a PS. E koe sio koe he ai kakai mei mua na tau sio pe tato lue ki tau ke i e koe te pire e koe. Na keke nau tala noa nau toke foi process. Koe foi tala noa pe nau tolu ke tau ke, ki experience. Whika waki ta mo senses. O ku tala noa pia sia ke foi process koe o kune o mai ai sino o mea koe o tau lau o ku i ai pe koe mea koe o tau lau o tau iloki ai. Ka koko ki hua e tu kai whahina ko ne pehe ko process. Ko tau kei ko process mo. Ka pai te tau pehe ko hai whakatoa kai process i tau ka anua koe. Ko hala whanonga. O whanonga ai ke te mao ha fo i ilo. Ka ku tala mai e ia ngā oea ke senses. Ka ku kai kene whakakau e ia tau ke ihe me tala no. Ka whafoke a kata. Ka to ngai ange si o kai kene hanga ia whakatai au ngai. Ai utala noa koe ku hape. Ko ne mea ana o kwai kono o mai o ki whakaloloto mai ai fo i ngā ue. O koe foi mea ai na e hui pe he kau tawhilo o sewa ki mō tau kei. Spirit e tau kei. O kuhanga e pia sia o tō ki whakaloloto mai ai ngā ue. O ku mao me e ko ia. Meihe e tau o mai ai quality ko o mai e tau senses. Ni he mea ko apply ki ai. Pe kai ke ne Ko whakaloloto re mai a he senses, Ia, pa koe ke ne ui rewa ia koe tau kei. Ka kone whakakau e cognition ai ata mai whakakau kau he fo i tala noa koe ni. Koe ne tala noa pēni ki he mea. Ki he, lahe ne tala noa i he lo sika ke whakau kau. Kau te eki o mai e mea koe aka koe tala noa pēni ia ke metaphysics. Ka koe ne o mai koe ia, o koe ke ne hanga whataanga e tau kei, ka koe ke ne hanga ia whakahingoa a ki ngā ue koe nane whotuku mai. Koe fo i ngā ue koe ia, koe mea wane pu aki mai e ia koe reality. O mi kai koe experience, nai ke ne whakare ai koe experience. Ka koe mea ia koe o ko. Aia koe ne whakare a koe reality. Aia koe hange ko hotara noa koe ne whakaloloto na whai ki e ngāhi ongo a ngā ki e senses. E kai whahina. Aia koe kaimi koe o tala noa ai, pa ko hange ko ke tala noa mai hange. Ko huot pa wena to ngā lotonga ko tala noa ke. Aia koe ne pehe koe whakaloloto e senses. O ki alua tuia me he tauanga maheni experience a maheni koe ne ka noa kai kau whio se whāko. O ku tau kei ea, tau kei ea. Ka koe ne whamamafa koe he reality. He reality o ia tu ai ata mai i he foi. I loko ia.
Aia Iko, e lava ke tau pe he ko atamai ia ko cognition ia o ku hu mai pe I loto I ne tānoa ke ongo iyo, anga. ko ne whelawe iko ne tala noa mo, mea he kune ui ku tala noa mai ia I he conception. Oh, okay. Okay, ko si Ko nane whātātā ake taiamoni, o ke he, ko concept ko o taiamoni. iyo. Mo Ai concept ko o Iyo. hardness. O stala noa mai I he whakakaukau. Iyo. Mon, iyo. Ka koe hau mai koe e fui whaunga whakaukau. Ke puaki mai he mea koe o ku tausio ki aipe, ko tawala ki aipe koe puha pe koe. Koe mea koe mawahe mai koe ia o ki toki o mai hangarewa he tauongo a ngā tau tolu whau ai. Ai foi concept koe whelawe mo mea o tawala ki ai. Ai koe tai a moni te tausio ke concept koe o hardness. Tau sio ke ngai concept o ku aunga ki ai ke tau. Pea te tau ngā ue be tau tolu ke mea kou tau ngā keu no mo pe ia. Ka koe ne whakamama whasi ua ke o te tau tala noa tau tolu ko mo oni e ku loi ki mua. O ku te ki ai ke tau hanga he tau senses o mai e ngahi property koe pe koe ngahi urunganga o e mea ko tau tala noa ki ai. Mari au pito. Pea kui kai ke tō e ne whakamama whaana ke tau o mai koe fo I mea koe ia pa tau pe o koe mo oni o koe ke ne tāri e fo I mea koe ia. Koe ne whehu ia I he taimi tau wala I ki ai. E ngā aue ai fo I mea koe ia o solova e tau palo parema, mo mea o tau whie mao ko whakakaukau ki ai, pe I kai. Pea ka pau o ku iyo. Pea koe reality ia ki a ki tau tō. Pea te tau loko mo reality ko ia, ka ua pe kua whehalaki o kai ke toi ngā aue fo I whakaukau, pe ko pea ka mooni o lauka ko mana tu ia ke o tala noa a PS ke mea ko toa pe ko conception ko whakaata mai. Ko to hu mai ko ia ko ko ngai o ko mari ia. Pea ko la me atu ai o ku asmare o te au e kai whahina. Nā ne omi ai o ko wakaya tau me ka inga ia not exactly the same. Ka aku me simila mai ke tau tā noa he universalist. He ko anga ko whakarea mai ko ne hanga o conceptualize. O ko ne o mai e ia ai tala noa I ka whaake taha o ai pe I he ne tā noa he pragmatism. Pe aku tā noa pe ai ke cognition in his own terms. Ia e ne whakarea ma ne whakauhinga. Ka ne hanga ia o ai e ne whewha uhi mo ngā hiongo a ngā mo senses. Ke lava ke mau mai ai, pea ilo atu ai mea o hoko o mo oni pea he foi context ko ia, pea ke hano toi siri. Ai koe mea ko maria ia ai, pa ko sire o koe ne ka inga ai mo I kau teori universiari. Fu maria pita ka te au, he ko pehe e kai whainga, kai whafoke atu pe ke tānaki mai mo ke whamāpopo kune o se tātai wā. Aia o ko whakaukau hatau heni ka Aristotolo pea mo soka la tesi I he na tala noa he ka whaaki o induction. Ko hinga o whakamamafa he ka whaaki whakaprektikolo o ilo I hono tala noa I hanga tonu. O tu whianga ngai mai mo mea whaka universiare ata no whakalato ai ki ka whaaki koe. Aia ka ku hange ka te au me kai te lava ai ka mā a PS o puaki mai e foi mea koe ni oku ke hama ai mai tau ngā aue ki ai kana e whainga holo I loto e whafoke atu ke hoko atu mo ke awhangatu. Koe si uka koe mea mahu inga koe ko mahu inga I ai si o tau tamai ki ke ngai whakaukau koe ni hono ngā ue ke mahino lewe taimi o tala noa I filosofia ke a mea. Ma pau uhinga o
nau pupu ki ai ke tau wako me ai he kahange ko whakafotu ko tau whai ki whakasosi a ke Indonesia re he ia e taipi te tau ngā ue hange ko ngā ue ko a pies ke tau toi whakaloloto ange ai tau ilo ki ngā mea o whakate fito mei he palpare ba te tau whetau laki mo ia mo ko mea mahu i ngā ia siua ko tui mahalo siua ko o tawhi unga ai he ahoni he ofa pe ke whanongo e tau tamai kipe nau sio ke he koe mea ko ia aonga lahi au pito ki he research ki he research kia whahinga mala e pe siua ai tala noa ko ia mo tala noa whakawa he koe whakawa ni o research i he area lahi o tau tala noa ki ai pea neongo tau kei ngā aue ka tau ofa pe o ku tokoni atu ai tala noa ko ni he koe mea tatau pe te tala noa ke mo ta mai ki tai ko te walkitonga ke seminar mo mea ko ngai whakaukau ka kuhange koe lau siua mea ko iai ngai mea ko ha mai he tai mini o ko whai mo fu ange hono analyso i he fua waka koe oe na iai whakatonga e tau kritiso ka tau te fito ki he mea whakaata mai e whai mo fu ange na usilawe a kepe na usilawe ki whataata ka putau nofo o whau i atu ai ngā ue koe ki he awanga i he e ria koe ia, e tau tui koe wawanga koe concept for o ia, o tānaki atu i he ilo tau ke i moi tui whakaukau. Malo bito Profesa ino fotuakau ko tui ko ngata anga ia e tau proklama mo tau kai ngā mo mea mai pe te mo mea mai pe ku ato e whamalo lahi roto hounga au pito kia te koe e kai whahina i he tuku mai ho taimi pe a mo e tala noa lelei tala noa lo loto tala noa whakatupu whakaukau whaire ata mai pe ko ta whakatawange pe e aunga mo tō kono mo mea mai whamalo atika te mo tō kotoa pe ko mo kau mai ato e whalahi atu ke mo wharea mai mo tānaki mai ai whakaloto lahi ki e tau porokarama mo ki mo tōru te mo mea mai i he kahau o kuma o whalahi atu ke te mo tōru kai malo tau tatawai kai toki wakai aho tau efe. O whalahi atu kai whahaina, malo mo mea mai. Malo, laftan. Siwa, ko whiga ke tamate i e kumea.